Osnovni zadatak zbog kojeg smo osnivali 90. godine ovaj Srpski kulturni centar je bio da sačuvamo, negujemo tradiciju srpskog naroda na ovim prostorima gde je ipak izmešano stanovništvo i gde je vrlo bitno to uraditi da bi se nastavila tradicija koja je do sad bila očuvana. Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić ulazi u 19. godinu svog postojanja i rada. Osnovan je 1990. godine i do danas kroz naše redove u folklornim, muzičkim i instrumentalnim sekcijama prošlo je jako puno mladih, od dece, omladine, mogu reći sigurno preko 2-3 hiljade mladih iz grada, a to je za jedan naš grad jako puno, koji su se, verujem i ubeđen sam u to, i vaspitavali u tu igru, svirku i pesmu na jedan poseban način i koji su postali sigurno kulturni i vaspitani građani ove sredine. Srpski kulturni centar evo već 18 godina uspeva da prikazuje i očuva tradiciju srpskog naroda što na teritoriji Vojvodine, što na teritoriji čitave Srbije, znači gde srpski narod je nekada živeo i gde i danas živi. Kroz ovih 18 godina, kroz rad svih sekcija društva, trudimo se da male od malih nogu već polako uvodimo u priču o običajima, o igrama, o verovanjima, o igri i svemu ostalom. U Srpskom kulturnom centru Vuk Stefanović Karadžić, pored ove folklorne sekcije koja je ujedno i najbrojnija i danas trenutno broji negde oko 300 članova, znači u tim dečijim folklornim grupama u školici folklora i izvođačkom prvom ansamblu ima oko 300 članova. Pored te igračke ili folklorne sekcije u Srpskom kulturnom centru funkcionišu i grupe pevača, muška i ženska. Funkcioniše veliki narodni orkestar u čijem sklopu rade i mali tamburaški orkestar. Takođe je tu i škola sviranja na tradicionalnim instrumentima.
radi nam i dramski studio, to je dramska sekcija koja je ove godine imala svoju premijeru predstave Prva žurka. Pored toga, tu je naša sekcija za izradu narodne nošnje, takođe tu je i sekcija žena koja se bavi izradom ručnih radova, tu je sekcija za istraživanje narodnih običaja koja je vrlo aktivna. U radu u kom ja radim, a moj zadatak je da radim sa dečijim folklornim grupama u Srpskom kulturnom centru. Od malih nogu, to je od 1. razreda osnovne škole, kada se deca upišu, kada posle određene ankete u osnovnoj školi, deca se pojave ovde na prvoj probi. Njihov rad se bazira na, to je nekoj kao školici folklora, gde mi od 1. razreda postepeno sa njima radimo elemente koji čine tu našu narodnu tradiciju. To su u početku neke sporije igre, neke igre koje imaju u sebi zabavni karakter, neke mimičke igre, a posle kako postepeno odrastaju kroz tu školu folklora, oni uče već komplikovanije igre koje tamo za nekih 7-8 godina već mogu da se obuče tako da stupe u taj prvi izvođački ansambl. Mogu vam reći da rad sa decom nije ni malo lak, pogotovo u današnje vreme kada se mnogo otišlo napred, mnogo se moderno razmišlja i deci je vrlo teško približiti tu našu narodnu tradiciju, što je nekada bilo, što su nekada naši stari živeli. Nekada kada im pričam na probi o nečemu, oni mene onako čudno gledaju, vidi se da je to za njih nešto onako nezamislivo. Pa ja pokušavam kroz rad da im to približim. Pa mi polako, u tom radu prikazujemo, edukujemo se na taj način što ja njima pričam o nekim narodnim običajima u kojima su učestvovala deca nekada ranije, pa oni polako kroz učestvovanje u tome shvataju polako suštinu i bit te tradicije. Kroz tih 18 godina rodilo se mnogo koreografija u kojima smo prikazali naš narodni život, tako da naš prvi ansambl, evo 18 godina koliko postoji, ima na repertoaru nekih 28 koreografija i u tim koreografijama su prikazane igre, pesme i običaji srpskog naroda na teritoriji današnje Srbije i na teritoriji Srbije i na teritoriji bivših granica, bivše te stare Jugoslavije. Prisutne su igre iz Vojvodine, bačke igre, igre iz Banata, zatim imamo nove igre iz Bosanske Posavine, imamo igre iz Zapadne Slavonije, normalno Srba, zatim sa onih prostora Bosne i Hercegovine imamo igre iz Istočne Hercegovine, imamo igre iz Sarajevskog polja, to su sve igre srpskog življa, samo taj srpski življ se ili morao iseliti zbog određenih razloga, ali mi smo rešili da te igre koje je taj narod tamo igrao sačuvamo na taj način, da ga prikazujemo i dalje publici onakav kakav je on nekada bio.
Što se tiče ovog prostora, znači od Vojvodine pa dole do juga, znači do Makedonije, pokrivamo čitav taj neki prostor, znači igrama iz Vojvodine i tamo posle, znači od Šumadije dole do juga, znači prisutne su sve igre, znači iz svih tih nekih većih predelnih celina današnje Srbije. Što se tiče samog nastanka koreografskog dela ili koreografije, kako se to kod nas popularno zove, to je jedan vrlo specifičan posao. Mnogi misle da je koreografiju vrlo lako napraviti, međutim, kada hoćemo da napravimo nešto kvalitetno, kada se uzmemo u koštac sa tim, na primjer, sa nekom oblasti, nije dovoljno samo naučiti par igara iz te oblasti i sad misliti, sad ću ja od toga da napravim neku koreografiju. Da bi došlo do stvaranja neke ovako malo ozbiljnije koreografije, mora se čovek malo više edukovati i to na taj način što se kod nas u zemlji postoje ti seminari za izučavanje narodnih igara Srbije pri Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Oni se organizuju jednom godišnje i na tim seminarima se obično dobije neka polazna informacija za neku određenu oblast, jer se svake godine na tim seminarima rade igre iz određenog kraja. I sad ukoliko nekoga malo više zaintrigira neka oblast, on kad se vrati kući iščita određenu literaturu koja se bavi tom oblašću i uputi se čak ukoliko ima materijalnih sredstava na terensko istraživanje te oblasti.